Šta misliš o tetovažama? Pa ne znam, na drugim ljudima mi se sviđa, ali iskreno ja ih ne bi radila. Ali sviđaju mi se, nemam ništa protiv. Da li si ikad imala želju da uradiš jedno? Pa jesam, ali ne bi radila. Mislim da je to katastrofalna greška, da to nikom ne treba. Svi smo mi obilježeni bez toga. A da li biste ikad vi uradili neku? Nikad u životu. A šta mislite o ljudima koji urade tu tetovažu? Njihova lična stvar, moja ne bi, ja nikad ne bi, a on mogu kako hoće. Pa mislim da je to način da svaki na neki način se izražava. Mislim da je to veoma lijepo i eto. Da li smatraš tetoviranje kao jedan vid umjetnosti? Da, definitivno, naravno. Svak sebe tako ukrasi, jel, na neki način, kao što neko pomoću odjeće, neko pomoću tetovaže, jel? Da li imaš tetovažu i u slučaju da nemaš, da li bi je uradila? Nemam tetovažu, ali voljela bih iskreno imati tetovažu, mislim napraviti. Da li bi ta tetovaža za tebe nosila neku simbolku ili bi čisto onako da ukrasiš tijelo? Ne, vjerovatno neku simbolku, ali vjerovatno bi krila to. Zbog roditelja, mislim. Pa mislim da su jedan način izražavanja, ali trenutno nemam nijedni i ne znam šta bi stavio i nisam spreman da stavim nešto trajno na sebi. Preveliki je rizik. Da li biste ikad to uradili? Definitivno. Imate li vi tetovažu? Nemamo mi tetovažu. Što li imate? Vidjet ćemo. Također. Pa ko je za, odobravam. Ko ima nešto protiv, ko ne želi, ne mora ni tetovirati tako. Poprilično sam slobodan pitanju tetovaža. Da li vi imate neku tetovažu? Dvije. Koje je simbolke tih tetovaža? Jedna je FK Sarajevo, a druga je porodični zapis. Možemo li znati taj porodični zapis? Pa to je već privatnost. Što se tiče tetovaža, ja smatram da svaka osoba ima pravo na svoj izbor što se tiče tetovaža i mislim ja lično imam tetovažu, jednu veliku ovdje. Tako da ako odlučiš nešto da staviš na svoje tijelo, to je nešto što je nešto tebi bitno i ono zbog čega želiš da te, kad pogledaš na tu tetovažu, te to podsjeća na to i na razlog zašto si ti tu tetovažu radio. Mnogo ljudi ima hajmo reći, tu tabu mišljenje o tim tetovažama i tako dalje, međutim to je mnogo bolje nego što ljudi zapravo imaju to tradicionalno mišljenje o tome. Tako da smatram, ukoliko osoba ima pravo da, i ima želju naravno da uradi tetovažu, to nikakav problem nije što se tiče toga. Spomenuo svoju tetovažu, šta ona predstavlja? Pa bavio sam se borilačkim vještinama dugi niz godina, tako da sam htio da ovjekovječim taj svoj dio života radeći jednu tetovažu u ovom predjelu svog tijela tu. Naravno, nikoga ne želim da opterećujem onim svojim uvjerenjem ili time što ja smatram da treba da se tetoviram. Stoga sam je nekako sakrio i stavio sam je na to mjesto koje ću samo ja vidjeti i mislim samo ljudi koji me dobro poznaju, razumijete. Tako da naravno ima planove da još uradi poneku tetovažu, ona koja mi stvarno bude značila i koja mi bude bitna za moj karakter i moju ličnost i za ono što me izgradilo kao osobu koja sam dan danas. Pa mislim da su okej, to je stvar ličnog izbora, ko voli, nek izvoli. Da li imaš neku tetovažu, ako ne, da li bi uradio? Ja lično nemam i trenutno mi nije u plan, možda nekad kasnije. A kada bi mogao uraditi, šta bi uradio, šta bi volio da imaš? Pa istetovirao bi se najvjerojatnije preko leđa, neki citat ili nešto. Ne morala bi mi znači da bi uradio. Znači misliš da tetovaže, da bi ih neko uradio, trebaju da znači nešto? Pa ja lično mislim tako, a sad kako drugi ljudi razmišljaju, u to ne ulazim. Pa nisam neki fan i ljubitelj, ali poštujem, respektiram kad vidim na ženskoj neku onako, da solidno izgleda. Da li biste vi kada uradili tetovažu? Pa ja ne bi, ja smatram da sam ja originalan tip, tako da nije mi potrebno. A da li je postojao period u vašem životu kada ste možda razmišljali o tome? Jesam, mislio sam na leđa staviti jednu, kao orla velikog. Da li imate jednu tetovažu? Pa imam nekoliko. Možete li nam pokazati jednu? Hoćete li ovu najvrijedniju? Može najvrijedniju. Evo ide najvrijedniju. Datum i vrijeme rođenja moje najljepše djevojčice. A ostale tetovaže kakvu simbolku imaju za vas? Pa simbolka zavisi, tetovaža znači nešto, jel? Ove tetovaže meni označavaju, znači pokazao sam, ovo je od ćerke. Tu imam tetovažu ime sina.